wathi namhlanje okubizwa ivoid nangu uMakhelele Makhawula uthi void uthi nje void. uMakhelele Makhawula onside Makgopa nabufakazi phakathi ebhokisini asibhekana lithuba nalithuba Khalekatha evidence Makgopa ubufakazi uthi ngimna ngiphethe ubufakazi bokuthi besikhona eFNB Stadium. ubona Raichoma Rayfetsa rilebohile Mofokeng ayithoma Mofokeng ayifetha Mofokeng udla igoli lakhe lesithathu kule sizini. yena ke uRaichoma Rayfetsa ngaleyo ndlela ke Orlando Pirates ihamba phambili ngegoli ke elilodwa eqandeni. yena ke lapha ke Orlando Pirates akupheka nje kesishalela ngako uShunenkani nangu uMakhelele Makhawula uqetha nge-speed point uthi nje void ubizwa ivoid. wasebona lapha ke Pascal Kusho abona lapha ke Evidence Makgopa uyangena uMakgopa ebhokisini ubona Raichoma Rayfetsa yadlala iTV Yahlemnyam emnyama ngebala emhlophe ngenhliziyo Raichoma Rayfetsa Raichoma Rayfetsa uthi Mofokeng ningakhohlwa madoda ningifowunele emva kwegame kukhona into engiyiphethe elesibili igoli elidliwa uMofokeng wase kwaduma izandla kwaduma ihlombe 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 Raichoma Rayfetsa rilebohile Mofokeng nathi ibhola lika-Aubrey Modiba elidayisa libuyisana lapha kemuva. Evidence Makgopa uthi uyalidla leli bhola Raichoma Rayfetsa yadlala iTV wadlala umtshini wesatellite. yahlemnyam